Vendedor Sira e mercado taibense continuam avançando em espaço público, também lahetam rendimento. O vendedor siran befan sasan ia mercado taibesi decide sair si mercado hodi faan fali ia liur tamba comprador sira latama balaran hodi sos sasang nebe sira faan. Vendedor sira hateten faan sasan ia liur hetan rendimento dia kliu compara ho faan sasan ia mercado laran tamba vendedor barak makuaze faan sasan hanesan no dalam rumah sasan barak mak estraga tamba mala sosa. Ho situação ne vendedor sira husu parte relevante atau organiza dia mercado taibesi hodi coloca sasan tuir faten. Iya liu laran sa mi fangi laran la dong polen tamba emala dun tama ba so sai laran ba cari an sane am tinggi lur sai meliur para fam para hode hetan itu kosan se am hendi ti laran sa sana mi holan sane pela sai doro kistraga soeri fatin ya laran subsenti ya mai bihan sa ami fan sa sana ni pe makan sa la tamba foling ni selai so istraga rit cari am sam so san sane am tinggi lur sai meliur minti ha sa holaran holiur ne senti dia bahaya liur sampai mabar ting sosa. Yelaran ni sekarang saya mas tamarame barak 20 palet yang serne. Selai los. Tirolos na ami fang yelaran. Tamba ami hare ihalaran ladu emaladung hola. Tamane mak ami iha hanuin rasik. Hare fatine mamu antang ami obrigação something fang ene. Tama iha fang fatine e folin tapte la hanesan ho fang yelaran e fatin yelaran o bening yelaran mas ia moro sermas yelaran ia e cigar sermas yelaran ia hotu so kam fang yelaran em ladung hola tam koko mai fang liure como sai hola tam fang permanente liure sem fatin yelaran ne fatin nebe que ite bele dia la suficiente parte relevante ladung hal controlo dia ladung organiza etene mercado ne ho di dia e cigar turin ne fatin moro turin ne fatin ini mau sasaran seluk nebe itu nebe vendedor terfane sira ladung coloca turin nefate tamane am inisiatif berasik akar kat mai fang saya liur. Vendedor sira nebe halau atividade negócio e mercado taibesi ocupa paragem transporte público, hodi fan sasan tama fatin la suficiente. Vendedor sira nebe ocupa paragem transporte público, hodi fan sasan ne antes ne balung fan sasan e tastolu ai muting no bidau. Equipo cobertura GMN.